We love you, anak, RJ. Salamat for being our son. From Mama and Papa. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world means, what I've been dreaming of, and now I know. Salamat kayo. Wala, salamat lang. Tanan-tanan. There is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me. Digos Flower Shop, delivering happiness. Ranjom Sustento. Ay, kani? Na may deliver din ako, sir? Shopee ni? Imo ni order? Saan na? Wala, Ranjoms. Mori na kabuta. Ikaw magbayad na eh? Meron na 5,000. May picture sa mo ha. Dari to. Palayo kung kuwan sa sakinan. Kanya, anak yan ka na kay Jody ha. 100 bilo tayo. Dako mo gani ma'am, murag bike man ni. Murag bike man ni ko karton mo sigod. Wala pislit mo. Wala ka lapit. Karton ni sir taas sir. Murag bike ni siya. Kinala ni videoan sir? Kinala lagi ma'am. Agay! Sige. Kunig ko kay Wala na ako. Nagkagaw na kit. Unsa ba ni? Sige, bri, tanawa. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you. Happy birthday! Happy, oh! Silak man lagi. Yung ka, nakabalo na ka. Happy birthday! Oy! Salangga, mayong uto o happy 13th birthday. Di man mailhan nga 13 kay dako man kaayo. Magpaila-ila dami ako si Ate MM and si Kuya Abi. We are from AM Digos Flower Shop. So namin diri karon para maki-celebrate sa imuhang birthday. Pinaagi aning sorpresa. Luto na imuhang lechon. Nalipay ka na imong order nga ba? Para kag-kinsay gahatag ani. Isa man. Mama, Papa? Basi uyab nimo. Nakauyab wala. Kita ko ni sa national. Basi mahadlok lang ka ni mama nimo. Isa mo ito si Ading. Si Ading mo meron padalaan ni. Nasa yung mensahe pero saan ako basahon? Kantahan sa kanamo happy birthday. Kumanta ta! Happy birthday to... Kanta mo! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay! Make a wish and blow your candle! Yay! Happy birthday! So na yung message mo, Mama, Papa, anak sila. We love you, anak, RJ. Salamat for being our son. From Mama and Papa. Taas kayong mensahe si Mama, oy. May gusto report sa mga na. Salamat. Balik ko na ako doon nakabalik. Ako doon balik mo doon matag si mga yung mga ito. Kato lang? Bilis kuya, bilis kuya. Ito po ne? Kasi may mensahe mo sa imong mama at papa. Salamat kayo mo. Kaya nga siya wala ragyod. Ano sa pa, may istorya ni mo mama papa? Wala, salamat lang. Tanan-tanan. Or lang.
Yan, nag-request na ni mong mama papa, pasayawon daw ka. Kamu daw upat na to. Sige, picture sa, picture. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero ang Bigos Flower Shop lang doula,